But I want to say what God told me has happened. Es gribu pateikt jums to, ko Dievs man pateica, kas notika. Every one of you Ar katru vienu no that jums, believes. kurš tic, The spirit of wisdom gudrības gars was released tika atraisīts mightily. varenā veidā. And I just wrote that down quickly. Un es ātri to pierakstīju. And 5 minutes later, Un pēc 5 I minūtēm began to listen to the message I said that's sent to me. un, es sāku klausīties to svētrunu, ko Dats man And atsūtīja. the man of God was explaining that it is wise to fast. Un Dieva vīrs tur paskaidroja, ka tas ir gudri gavēt. Then he defined wisdom. Tādā veidā var atrast Then gudrību. it was a confirmation for the word wisdom God gave me already. Tas bija apstiprinājums tam vārdam, ko Dievs jau man pateica. And the exact definition he said is what I wrote down before. Un viņš pateica tieši Exactly. to definīciju, ko es jau biju pierakstījis. And I wrote it here. Un es to pierakstīju šeit. Wisdom is knowing what to do at the right time to do it. Gudrība ir zināt īsto laiku, kad to darīt. Wisdom is knowing Gudrība. what to do. Ir zināt, ko darīt. But you can know what to do but not do it at the right time. Tu to vari darīt, bet svarīgi darīt to pareizā laikā. And it's too late. Un tad var būt pa vēlu. A 90-year-old man buying a bicycle is not a testimony anymore. Ja 90-gadīgs vīrs nopērk velosipēdu, tā jau nav nekāda baigā liecība. There is no bones to drive the bicycle. Jo viņam jau ir problēmas ar kauliem, lai brauktu ar velosipēdu. But when a young child buys a bicycle at a young age, is excited. Bet ja bērns nopērk velosipēdu, So there are decisions you have to make. kaut kas cits, tāpēc ir lēmumi, And kas you have to jāveic. make it on time. Un tie jāveic laikā, Because your life depends on your decisions. jo tava dzīve ir atkarīga no šiem I would lēmumiem. suggest you listen to my sermon on the power of choices. Tāpēc Choices and consequences, es jums rather. iesaku noklausīties šo Choices and svētru, consequences. kur saucās izvēles un sekas. Choice is one thing that can change or destroy anybody's life. Jebkura mūsu izvēle var izveidot mūsu dzīvi vai kaut ko sagraut. But wisdom Bet gudrība is making sure. ir, lai nodrošinātu. There's another definition of wisdom I heard somewhere, just came to my mind right now. Tikko es atcerējos kādu citu gudrības definīciju. Wisdom is the application of the knowledge per time. Ka gudrība ir zināšanu pielietošana īstajā laikā. You know, in physics, when they make definitions, also they do that. Force is mass per acceleration, whatever. Nu, ziniet, fizikā tur ir visādi šādi likumi par masu un par spēku. So spirit of wisdom Gudrības gars is coming. nāk, It comes to you viņš nāk to pie give tevis, you the knowing lai dod tev that zināšanu, this is the time. Do it. ka šis ir tas laiks, dari to. If you don't do it now, Ja tu to another neizdarīsi, cycle of 5 years is coming. You have to wait. ja tu to neizdarīsi tagad, tad tev būs jāgaida vēl 5 gadi This nākošais is the cikls. time. Tagad ir tas laiks. Do it. Dari to. Let me give you an example. Es jums došu piemēru. You know, Joseph's miracle did not start by interpreting the dream. Jāzepa brīnums nesākās ar to, ka viņš iztulkoja šo sapni. The Bible says Un Bībele saka, the butler and the other guy, they were with sad countenance. ka tur bija šis maiznieks un vīna pasniedzējs. And Joseph Un Jāzeps, did not sit in his own cocoon viņš vienkārši nesēdēja savā kūniņā and say, I also have my problem. un neteica, man arī savs problēmas. Joseph turned to the man Jāzeps vērsās pie viņiem without invitation. bez uzaicinājuma, There is a knowing inside Joseph jo viņā iekšā bija šī zināšana, that this is the time. ka tagad ir tas So he laiks. turned to the man. Viņš vērsās pie What viņiem happened? un prasīja, kas That is ar jums the notika. beginning of Joseph's deliverance. Tas bija Jāzepa atbrīvošanas The sākums. spirit of wisdom, knowing Gudrības gars, tā ir and zināšana acting on the knowledge at the right time. un rīkošanās īstajā laikā. If he had delayed, maybe the man would have forgotten his dream. Ja viņš būtu novilcinājies, tad tur varbūt viss būtu pavisam savādāk. You know, I saw a post online Es redzēju vienu postu yesterday, vakar. And that touched me. Un tas man uzrunāja. the post said, Un tur bija teikts, years ago, pirms gadiem they said the computer was from the devil. Teica, ka dators tas ir no vēlna. And the first person that really put everything he has into that has become a billionaire Un now.
Bet cilvēks, kurš radīja šo pirmo datoru, viņš tagad ir miljardieris. When, what is it called? Bitcoins. What do you call them now? The whole thing. Cryptocurrency started. Kad sākās kriptovalūtas laikmets, one guy in Kenya was begging people. viens cilvēks Kenijā, viņš lūdza Please, cilvēkus just put $1. vienkārši iegulda $1. Today, Šodien it would have turned into $600,000. tas būtu pārvērties par $600,000. Now, if you put that $1, it is useless. Tagad nav jēgas vairāk šo $1 ieguldīt The kriptovalūtā. same action, Tā pati the darbība, same currency, tā pati but valūta, at the wrong time. bet nepareizā The laikā. timing determines the value of the seed. Laikam ir laiks nosaka šīs sēklas vērtību. If you sow a seed in a dry season, it will suffer. Ja tu sausā laikā sēsi sēku, tad sēkla cietīs. But this is the good news. Bet šīs ir labās The ziņas. same thing. So when I was reading, Kad es lasīju, the guy made me to think a little bit. viņš man lika aizdomāties. He says, right now, Tagad they are saying AI is demonic. The AI, artificial intelligence. ka mākslīgais intelekts tas ir no vēlna. I'm not going into that argument, Es neiesaistos šajā diskusijā, but I have a spiritual son of mine. A spiritual son. bet man ir garīgais dēls. He's into that right now. Viņš ir iesaistījies šajā jomā. From zero, he went to learn. From zero, from scratch. Viņš sāka mācīties no nulles. And I heard that he's been offered a contract that worth $30,000. Un viņam piedāvāja līgumu, kur vērtība bija $30,000. That's for a start. Sākumā, Because he's just learning. jo viņš tikai vēl mācās. People will cry about that it is demonic for years. Un cilvēki teiks, ka tas ir demoniski gadiem ilgi. And the people that jump in at the right time Bet cilvēki, kas lec tajā iekšā, īstajā enriches laikā, themselves. Enriches themselves. viņi kļūst bagāti. And in the future, Un nākotnē the same people that criticized it tie paši cilvēki, kur kritizēja, will now be using it because there is no choice. viņi tāpat to lietos, jo nebūs izvēles. Let me give you an example. Es došu jums piemēru. How many of you were talking against 5G Kas no jums runāja pret 5G, when we had 4G? kad mums vēl bija I think 4G? many of you, if you really know, 5G is bad. 5G. Every one of you sitting there right now has 5G on your phone Un jums visiem tāpatās tagad ir 5G telefonos. because we don't have a choice. Ja mums nav izvēles. So why not just use that thing as a tool? Kāpēc nelietot šo lietu kā instrumentu? Is AI demonic? Is it from God? I don't know. Es nezinu, vai mākslīgais intelekts ir no It's a vēlna. tool. Es nezinu. That many ministers are using to propagate the gospel faster now Bet šis than ir ever instruments, before. ar ko daudz kalpotāji lieto, lai sludinātu evaņģēliju. But the point is this. Bet ko es ar to visu In gribēju this pateikt? fasting Ka period, šajā gaveņa laikā God is giving you wisdom. Dievs Or dod has tev given you gudrību. wisdom Viņš jau devis tev ir to gudrība. know what to do Zināt, ko darīt at the right time. īstajā laikā, Because that changes everything. jo tas visu izmaina. And let me tell you, Un ļaujiet man pateikt, please, lūdzu, don't let your past pain on experiences discourage you. lai tavas pagātnes sāpīgās pieredzes tev neatnes vilšanos. Because the funny thing is this, Jo interesanti, God might make you do what you have already done before. ka Dievs tev varētu likt darīt to, ko tu jau iepriekš esi But darījis. now you are operating from another realm. Bet tagad tu darbosies no cita skatījuma. Peter, Pēters, throw the nets. Pēter, iemet tīklus. Oh, I already threw it before. Es jau to darīju. Give me something new. Nu, kaut ko citu A pasaka. new revelation. Jauna And atklāsme. God says, no, the same old revelation. Nē, Dievs saka, tā pati atklāsme. Moses, Mūzu stretch the rod. izstiep savu Oh, zizli. we used the rod when we were with Pharaoh. Nu, mēs jau pie faraona bijām un Let's lietojām to use zizli. something else. Nu, kaut ko citu varam And God lietot. says, no, it's not about the stick. Nē, runa jau nav par šo nūju, It's about the power behind bet the par stick. Now, spēku, kas ir aiz tā. yesterday when you did it yourself, you didn't have the power. Vakar, kad tu to darīji, tad nebija tur spēks. Now you have generated enough power that now go forth. Tagad ir pietiekoši ģenerēts spēks, ej un dari to. So that's the first thing God says He's doing. He has done already. Tā kā tas, ko Dievs saka, ej un to dari. And I want you to be sensitive of that. Un esiet jūtīgi. And quickly, what do you do after the fast now? Ko jūs tagad darīsiet pēc gavēņa? Because this is a school of the Spirit. Jo šī ir gara skola, We teach. kuru mēs So mācām. what do you do after the fast? Ko
Ko jūs darīsiet pēc gavēņa? You have created a habit Jūs radījāt paradumu during the fast. gavēņa laikā. Now, maintain the habit Uzturi šo paradumu realistically. reāli. Because during this fast, Jo gavēņa laikā maybe you did not do some things you needed to do normally on a daily jūs varbūt basis. neizdarījāt tās lietas, ko jūs parasti ikdienā darat. So you can't maintain that. It's not Tā kā realistic. Tas to vajag darīt. But you can still maintain your spiritual discipline, Bet turpiniet uzturēt garīgo disciplīnu. but maybe you have minimized it a little bit Varbūt nedaudz to jūs samazināsiet, to allow you live your daily life as usual. lai dzīvotu to ikdienišķo dzīvi. So the habit you have suffered already. Just enjoy the suffering. Nu, jūs jau cietāt, tā kā tagad varat kaut ko izbaudīt. Physically speaking, you suffered. Nu, fiziski runājot, 7 days without food. 7 dienas bez ēdiena. So let it be a long-term use. Use it for long term. Lietojiet to ilgtermiņā. Which means Ko tas the new nozīmē? habit now, maintain it. Ka jums ir jauni paradumi, uzturiet tos. And one of the ways to maintain your habit in your personal life Un viens no veidiem, kā uzturēt šos paradumus savā personīgajā is by dzīvē, getting involved in similar practice in the public. tas ir sabiedrībā iesaistīties līdzīgās lietās. What does that mean? Ko tas nozīmē? Be in church. Esi draudzē, Come for prayers. nāc uz lūkšanām, Join the fastings. pievienojies gavēņiem. So I intentionally, Tāpēc es for apzināti, anyone that will follow the instructions we give from this church, katram, kurš seko šīm instrukcijām, It is kuras mēs dodam, built to maintain your spiritual life. tās ir, lai uzturētu tavu garīgo dzīvi. Let me give you the example. Ļaujiet man dot In piemēru. the beginning of every month, Katra mēneša we sākumā have 3 days fasting. mums ir 3 dienu You gavēnis. see? 3 days fasting is already enough to reset your spiritual life. Ar to jau pietiek, lai restartētu savu garīgo dzīvi. And for maintenance, Un lai to uzturētu, every Thursday there is a fast. katru ceturtdienu ir gavēnis. And then in the evening there is prayer. Un vakarā ir lūkšana. And every 2 months, Un katru ik pēc 2 We have mēnešiem dunamis. mums ir where dunamis, we pray for everybody. kur mēs lūdzam par visiem. Every month, Katru mēnesi, at the 4th Saturday of the month, 4. mēneša we sestdienā, have almost 5 hours of teaching of the Word of God only. mums ir Bībeles skola, kur ir mācība 5 stundas. So if you are, and every week, Un katru there are nedēļu various home groups. ir dažādas mājas grupas. So this is the time Šis ir to laiks, consciously build your personal spiritual life, kad tu apzināti būvēsi savu garīgo dzīvi. and as well maintain participating in the ones we do as a family, Un uzturi visu to, ko mēs darām ģimenē, because we share strengths. jo mēs dalāmies ar spēku. Let me give you one of my strategy of standing strong. Ļaujiet man dot jums vienu stratēģiju, kā palikt stipram. I've never shared this here before. Es šo neesmu vēl I stāstījis. shared it only with our Spirit Assembly pastors. Es tikai gar asamblejas mācītājiem to esmu stāstījis. One of the way I keep myself standing, Viens no veidiem, kā es turpinu stāvēt, it's by participating actively es aktīvi in piedalos. spiritual things with people. Es piedalos garīgās lietās ar cilvēkiem. If not, Satan would have brought me down long time ago. Ja es to nebūtu darījis, tad Sātans jau man sen būtu novācis. So on Monday, Pirmdien I'm praying with some people. es lūdzu ar kādiem On cilvēkiem. Tuesday, I'm leading home group. Otrdienā es vadu mājas grupu. Wednesday, I'm praying online with some people. Trešdienā es lūdzu online ar kādiem Thursday, I'm cilvēkiem. leading prayers here. Ceturtdienā es vadu lūkšanas I šeit. realized my Friday was free. Un es sapratu, ka man piekdiena ir brīva. Now I invite Rahul and someone else to join me in my office every Friday and pray. Tāpēc katru piekdienu es uzaicināju Rahulu un kāds cits cilvēks, lai kopā ar mani lūgtu. Because I'm a leader, Jo tāpēc, ka es esmu līderis. that is 2 in 1. That's 2 in 1. Es esmu 2 vienā. That is 2 in 1. I'm not 2 in 1. That thing is 2 in 1. Tas Yeah. ir 2 vienā. So I am, as a leader, now discipling. Tāpēc es kā mācītājs, kā līderis, es tagad So mācekļoju. before I came here today, Pirms es atnācu šodien uz I was šeit. with the children, with some teenagers. Es ar pusauģiem un bērniem jau And I pavadīju came to laiku. preach. Un es atnācu I sludināt. could complain, I could give excuse that
I'll just finish a fast. I don't have the strength. Es varēju tur žēloties, tad gaveņa beigas nav spēka. I learned something from Pastor Pete. Bet kaut ko es esmu no mācītāja Pētera mācījies. He's mentoring some business people. Viņš ir mentors kādiem uzņēmējiem. And one of those prayers I have is praying with business people. Un kāds no šīm lūkšanām man ir kopā ar uzņēmējiem. Because I know Jo es they zinu, are fighting more battle outside there than me here on the pulpit. ka viņi tur ārienē, viņi cīnās arī nopietnākas cīņas nekā es šeit priekšā. But not only that I'm mentoring them, Ne tikai tas, ka es esmu mentors but viņiem, if on Monday I feel like I don't want to talk to anybody, bet ja pirmdien es jutīšos tā, ka ne ar vienu negribās I'm runāt, sad, es esmu noskumis, I don't want to do anything anymore in life, neko vispār dzīvē vairāk negribu darīt. I have prayers at 8. Man 8 ir lūkšanas. After 8 o'clock, I'm back. Un 8 esmu jau I atpakaļ feel formā. like, devil, where are you now? Un es meklēju, velns, kur tu esi? If on Thursday, Un ceturtdienā, I feel like, kam tas jau nūs. kam tas viss vajadzīgs, kungs? But I Who realize needs this? people are waiting for me in church on Thursday. Bet zini, ka ceturtdienā cilvēki šeit nāks uz lūkšanu. Then I come, I pray. Un tad es atnācu un atkal After the jālūdz. prayer, Un pēc lūkšanas, I'm like, wow, beautiful. wow, cik forši. We'll pray again tomorrow. Rīt atkal lūksim. That is how I stood in the most difficult days of my life. Tā es esmu izstāvējis visgrūtākajās dienās By savā dzīvē. having people constantly. Ar to, ka man vienmēr ir cilvēki It's visapkārt. not a magic. Tā nav nekāda maģija, You know, Satan comes to everybody's mind. jo velns nāk caur katra cilvēka prātu. And sometimes you practice everything you know. Un dažreiz tu pielieto visu, You ko tu speak the zini. word. Tu pasludini But there vārdu, are days bet ir dienas, you wake up, kad tu pamosties, you don't even want to speak that word. tu pat negribi pasludināt šo vārdu. So, okay, the word will help me, yeah? Jā, vārds man I palīdzēs, don't want to speak it. I don't want to read it. bet es negribu to lasīt un negribu pasludināt. Prayer will help you. Lūkšana tev palīdzēs, I don't want to pray. bet lūgt es negribu. If you stay in that situation, in that position for 6-7 days, you are gone. Ja 6-7 dienas tu paliksi tādā stāvoklī, Depression is coming. Tad depresija būs klāta Suicide is coming. un pašnāvības domas But būs klāta. imagine, Bet iedomājies, I don't want to go for prayer. You come. negribās iet uz lūkšanu, bet jāiet. After that, you are up again. Un pēc tam tu atkal esi formā. Because Jo there is a day called the day of evil. ir diena, kur saucās ļaunā diena. Ephesians 6 says, Efezīšiem 6 take on the whole rakstīts. armor of God. Tāpēc uzvelc visus So dievu that ieročus, in the evil lai day, ļaunajā you dienā will stand. tu varētu So there stāvēt. is a day Ir diena, you cannot cancel. kur tu nevari It's called atcelt. evil day. Tā saucās ļaunā He diena. says, even though I walk through the valley of the shadows of death, Pat, ja es eju cauri nāves because we are ēnas ielai, we are in this evil earth, tāpēc, ka mēs esam šeit uz šīs ļaunās there zemes. is a valley of the shadow of death for everybody. Visiem ir šī ļaunuma ēnas When ielai. you pass through it, Kad tu ej tai cauri, coming out is the question. tad kā tu tai izies Are you cauri, ir coming tāds out jautājums. beaten down, Vai tevis tur or sakapās, you are coming out strong? vai tu iznāks kā uzvarētājs? That depends on what you do in the valley. Tas ir atkarīgs no tā, ko tu tajā būsi In darījis. the valley, Šajā I ielā spend time with God. es pavadu laiku ar In the Dievu. valley, Šajā ielā I'm calling people to pray with me. es aicinu cilvēkus, lai viņi lūdz kopā ar mani. I'm coming for Es prayers. nāku uz lūkšanām. I know at least 20 of you don't even feel like standing up this morning, but you are here. Es zinu, ka kā 20 vismaz no jums, jūs negribējāt pat no rīta celties, bet jūs esat tagad But you see, šeit. when you go back home, Bet, kad jūs atgriezīsieties Something has mājās, changed. kaut kas būs that is izmainījies. why for 4 years of ministry, Tāpēc this church, 4 gadu laikā kalpojot we šajā still draudzē, have people spend every week spending time to drive a 50-100 kilometers. tāpēc ir cilvēki, kur daudz kilometrus mēro, lai That's 250 kilometers. 250, Yeah. kas brauc pat 250 km. Why? Kāpēc? Because they know Jo viņi that zina, there is a power here ka šeit ir that can spēks, bring me back to life kurš var man atgriezt dzīvē. and is worth investing in. Vērts ir ieguldīt. And this is the good news. Un šīs ir labās ziņas. You see, when you are on the mountain, Kad jūs esat kalnā, I'm not preaching my message today. es šodien nesludinu savu vēsti. Okay, it can wait till next time. Un pagaidīšu līdz nākošajai reizei. Let me just finish with this, then we pray. Es vienkārši pabeigšu šo un tad lūksim. When you have a problem with the rain, like Elijah did, Kad tev ir problēma ar lietu, tā kā Elijam tas bija,
Thank you. You're on fire today. I like you. Praise God. When you're on the mountain Kad tu esi kalnā and you're waiting for rain, un tu gaidi you have a lietu, problem with rain. tev ir problēma ar lietu. You think you are wasting your time as you pray. Tev liekas, ka tu tērē laiku vienkārši lūdzot. Day 1, Pirmā diena, day 2, otrā diena, 3, 4, trešā, 5, ceturtā, 6. piektā, sastā. But this is what is happening to you. Bet kas ar tevi notiek? Even in your lowest period, Pat tavā zemākajās dienās those prayers are not a waste. šīs lūkšanas nav It izniekotas. is doing something to you. Tās kaut ko padara pie tevis. When Elijah decided to stand up Kad Ēlija izlēma and piecelties began to go, un doties, speed comes. atnāca You see? ātrums. It did not Saprotat? ask God for speed in that prayer. Viņš tajā lūkšanā neprasīja Dievam He ātrumu. asked God for rain. Viņš prasīja lietu. But when you are in the presence of God, Bet, kad tu esi Dieva klātbūtnē, it's like going into water. tas ir kā doties When you ūdenī. get into water, Kad tu dodies you ūdenī, cannot cry, I don't want to be wet. I don't want to be wet. Nav jēgas vairāk tur raudāt. Es negribu When you saslapināties. get into the presence, Kad tu nonāc Dieva whether klātbūtnē, you like it or not, you vienalga, vai tev tas patīk vai nē, carry power. tu nes The spēku. question is, do you see it? Jautājums ir, vai tu to redzi? So when Jesus went on the mountain, Kad Jēzus uzkāpa kalnā, he did not pray to be transfigured. viņš nelūdz, lai viņš tiek But pārveidots. transfiguration is a consequence Bet, of being on the mountain. bet pārveidošana tas bija kā sekas, ka viņš bija uz šī kalna. When Moses came down from the mountain, Kad Mūzes nonāca no he did kalna, not pray for his eyes to be shining. viņš nelūdz, lai viņa acis spīd. He went to collect the tablet, to Viņš collect the vienkārši- testament. Viņš vienkārši aizgāja pēc šīm plāksnēm. But when you meet this God, Bet, kad tu satiecies ar šo Dievu, it is a consequence. tās ir kā sekas. So that is why many people God has used mightily. Tāpēc Dievs daudz cilvēks vareni lieto, They were not planning to be a minister. jo viņi pat neplānoja They būt hungered for the kalpotāji. presence of God. Bet viņiem bija šīs slāpes And pēc then Dieva something klātbūtnes. began to happen. Un kaut kas sāka notikt. I woke my dad up at 2 a.m. at midnight. Es savu tēti modināju 2 naktī augšā. And I said, Dad, Un es viņiem prasīju, tēti, if you are thinking I will become a pastor, ja tu domā, ka es varētu kļūt par it is mācītāju, a biggest mistake of your life. tā ir lielākā kļūda tavā dzīvē. I will never become. Es nekad nekļūšu par mācītāju. Never. Nekad. And my dad smiled. Un mans tētis smaidīja. So when he calls me now, he says, never. Un, kad viņš man tagad zvana, viņš saka, nekad. But when I encounter this presence, Kad es the presence iegāju of viņu God, I Dievu wasn't klātbūtnē, planning to be a pastor. es neplānoju būt mācītājs. I laid my hands on a book, God's General. Es uzliku rokas šai grāmatai Dieva ģenerāļi. I was reading it. Es to lasīju. I'm like, are these human beings? Es domāju, tie vispār ir kaut kādi I'm pārcilvēki. like, whoa. Es domāju, wow. Then I began to pray. Un tad See, es sāku lūgt. I did not push myself to pray. Es sevi nespiedu See, lūgt. there are seasons Ir sezonas, where you push yourself as an act of kad tu obedience, sevi spied uz kaut ko paklausībā, an act of service, sacrifice, upurējot an act of faith. un ticībā. So, fasting and prayer, you can do it in that way. Lūgt un gavēt, tu to vari tā darīt. And it's a bit harder in that way. Un tādā veidā tas ir grūtāk, Necessary. bet tas ir But there are vajadzīgs. times when the Holy Ghost himself comes. Bet ir laiks, kad svētais gars pats And atnāk. you cannot sleep at night. Un tad tu nevari gulēt naktī. You feel like praying. Tev gribās lūgt, No appetite. negribās ēst. This is the season many people has missed. Tā ir sezona, ko daudz cilvēku palaiž garām. Because destinies are changed in this period. Jo šajā periodā likteņi mainās. I just fasted Es vienkārši gavēju and prayed un lūdzu every day katru for dienu, 6 years. 6 gadus. Many of you saw my whole picture. Anyone has seen? You've seen my whole pictures. Kāds redzējis mans I'm like this thing vecās here. bildes? Es biju, tik tievs. Kāds statīviņš. I don't want to eat. Man negribējās And I was ēst. studying medicine, Un es studēju medicīnu, but my brain was smart. bet man bija gudrs I smadzenes. was having high scores, high grades, Es saņēmu augstākās and I was atzīmes. not eating. Un es The neēdu. earliest I eat every day is 6 p.m. Ātrākais, kad es vispār sāku ēst, tas bija 6 vakarā. I'm not planning to be a pastor. Un es neplānoju būt I mācītājs. was just hungry for Es God. vienkārši biju izsalcis pēc Dieva. That's why
people that are hungry for God, Tāpēc cilvēki, kas ir izsalkuši pēc Dieva, please lūdzu, don't let it die. neļaujiet, lai tas Because nomirst. as time goes on, life happens. Jo laika ejot, dzīve ir You will dzīve. have to move from the Holy Spirit pushing you now to discipline. Svētais gars tevi grib ievest disciplīnā. You will move from that, I just don't want to eat now. You really want to eat, but you are disciplined. Un no tā, ka tev negribās ēst, vienkārši tu ieej tajā kā dzīvesveids, kā I don't disciplīna. like the testimony of when I was a young Christian, I did miracles. I don't like it. Man nepatīk liecība, kad es biju jauns kristietis, tad es tur darīju brīnumus. And I don't like this culture, the church, Un man nepatīk šī kultūra draudzē, when somebody is on fire, ka kāds ir ugunī, a young Christian, jauns kristietis. and the church is saying, leave him, he's still green, Un draudzes saka, jā, viņš tur jaunies. He's still green, he's on fire. Jā, viņš ir zaļais. Jā, viņš tur tāds dedzīgs. He will die down, so no problem. Drīz jau nomierināsies. You're supposed to be crying. Nē, tev ir jāsauc. How did we lose that hunger? Kā mēs pazaudējam We're šo? supposed to look at that person Mums ir jāstāsta šo and say, cilvēku. Lord, help us get this back. Un jāsauc, kungs, atdod mums to Where's my atpakaļ. friend that just got saved here? What's it? Kur ir mans draugs, kurš nesen izglābās? Alvis is here? Yeah, he's here. Alvis. This young man is on fire for God. Viņš ir ugunī par Dievu. Viņš deg par Dievu. He's going to share a testimony next week. Pēc nedēļas viņš padalīsies ar savu liecību. One of the testimony blew my mind. I will let him say it. Viņš pats to pateiks. Vienu man ritīgi uzrunāja viņa liecību. He baptized somebody in the bathtub. Viņš vannā tur kristīja vienu cilvēku jau. And the story behind that is really interesting. Un tur stāsts, kas ar to saistīts, So ļoti share interesants. it on 25th, yeah? Tā kā pēc nedēļas viņš padalīsies ar And savu the church liecību. will look at somebody like this Un draudzes skatās uz kaut kādu tādu and cilvēku be waiting for the time it becomes cold. un gaida laiku, ka šis cilvēks atdzesīs. That's demonic. Tas ir demoniski. They are hoping it gets cold. Viņi pat gaida cilvēku, kad viņš atdzesīs. When we're supposed to be crying, we have to be like that. Kad mums būtu jāsauc Dievs, es arī gribu When we tāds are not būt. afraid of anything. Lai mēs ne no kā nebītos. And this is what happens Un kas notiek? when you are in the right environment. Tas notiek, kad mēs esam pareizā vidē. I know many of you have many testimonies of what happened when you came to this church. Es zinu, ka jums daudziem ir liecības, kas notika ar jums, kad jūs atnācāt uz How šo the draudzi. spirit of boldness came back. Kā drosmes gars How the hunger atgriezās. came back Kā izsaukums because atnāca of the right environment. dēļ pareizās vides. So I'm talking to fathers and mothers. Es runāju uz mamām un tētiem. Create this environment in your houses now. Radiet šo vidi savās mājās. Pray with them, with your children. Lūdziet ar saviem bērniem. If you are failing because you are doing it every day, Ja jums ikdienā tas neizdodas, if you are failing because of that, dēļ tā, ka no katru worries. dienu Reduce it nekas, ja katru to 3 dienu times a week. neizdodas, nu vismaz 3 Be reizes consistent. nedēļā. Bet pastāvīgi to dariet. Make it realistic. Izdariet šo, sastādiet šo reālo And be plānu. consistent and grow into increasing Un it. esiet pastāvīgi tajā, un lai tas un bez tam palieliniet šo Take plānu. advantage of this fasting. Izmantojiet šo gavēni. The testimony of the young girl Šis meitenes liecība, is not automatic. tā nebija It's because the automātiski. parents are on fire. Tas ir tāpēc, ka viņa vecāki viņas vecāki ir She's ugunī. doing what she saw the parent do. Viņa dara to, ko viņa redzēja, ko vecāki dara. So this is a new season. Šī ir jauna sezona. The Lord says, Un kungs saka, the spirit of wisdom is here. gudrības gars ir šeit. The spirit of power is here. Spēka gars ir šeit. There is no excuse anymore. Nav vairāk nekāda attaisnojuma. Anytime you have an excuse, Jebkurā brīdī, kad tev ir attaisnojumi, remember my face. atceries manu seju. I am black. Es esmu melns, I am young. es esmu jauns, I'm from Africa. es esmu no Āfrikas, And God is doing what He's doing today. un Dievs dara to, ko viņš šodien dara. So nothing is impossible for Him. Tā kā priekš viņa nekas nav If you neiespējams. can press in prayer. Ja tu vari mesties lūkšanā, And we're not talking about this Christianity of God hears me anytime, anywhere. un es nerunāju par tādu kristietību, nu, Dievs man That is- dzird vienmēr un visur. that is for communication with Him. Nu, tur ir runa par komunikāciju ar viņu. But if you want to take territories, Bet ja tu gribi ieņemt you will teritorijas, learn the language of warfare. tad tev jāiemācās karošanas valodu. Now, Trump wants to take Greenland, yeah? Trumps tur grib ieņemt Grenlandi. And what is Europe doing? Un ko dara Eiropa? Sending soldiers there Sūtā uz turieni karavīrus. in the physical Fiziski, to take any territory. lai ieņemtu jebkādu You teritoriju. switch gear. Boom, boom. Tu
Tur jāpārslēdz ātrumi. You move from a civilian to a soldier. Tu no civilā cilvēka pārvērties par karavīru. Civilian watches TV Civilais cilvēks skatās televīziju anytime they feel like jebkurā brīdī, kad vien vēlās. and eats all night anytime they feel Un like. ēd kaut vai visu nakti vienalga, kad vien vēlās. Soldiers have proportions of food they can eat. Bet karavīriem viņiem ir You see? noteiktas maltītes, kad un ko viņi Soldiers var ēst. are stretched beyond what their body can handle, Viņus trenē pāri par viņu spējām, and they do not die. un viņi nenomirst. So if you are going to take territories in the spiritual, Ja tu garā gribi ieņemt kādas teritorijas, and when we talk about territories, ja mēs runājam par teritorijām, I'm not saying now you are going to take Greenland. tad es nerunāju, ka tev tagad jādodas ieņemt Grenlandu. Your own territory is your family. Tava teritorija ir tava ģimene. Satan, you are not coming here. No. Sātan, tu nenāksi See? šeit. Saprotat? You are not coming into my health. Tu No. nenāksi manā These veselībā. symptoms, not mine. No. Šie simptomi nav mani. When you want to change something like that, Ja tu kaut ko tādu gribi you izmainīt, switch gear. tad tu pārslēdz You move from ātrumus. being a civilian to being a soldier. Tu pārslēdzies no tā, ka tu esi civilais, uz to, ka tu esi karavīrs. When soldier hears the voice of the commander, Kad karavīrs dzird savu komandieru pavēli, yes, sir, jā, kungs, go there, dodies uz turieni. swim for 25 minutes. Peldi 25 minūtes. Why should I swim? Nu, var Let nepeldēt. me swim tomorrow. Nu, varbūt rīt var peldēt. No. A Nē. soldier says, yes, sir. Viņš saka, jā. When he's going, Kad viņš dodas. but in front of the commander, yes, sir. Bet pavēlnieku priekšā viņš saka, tieši tā. And if the commander hears that, Un ja komandieris dzirdēs to viņa burkšķēšanu, that swimming becomes 1 hour. tad viņam būs jāpeld stunda 25 minūšu vietā. So when you switch to a soldier regime, Ja tu pārslēdzies uz karavīru režīmu, God is the commander. tad Dievs ir pavēlnieks. That's when he gives you instructions that can look crazy. Viņš var dot tev kādas pavēles, kas izklausās galīgi trakas. Take the soil, Paņem zemi, spit on it, uzspļauj put it on the eyes of the guy. un uzliec viņam uz acīm. Yes, sir. Jā, You see? tieši tā. He told Saprotat? Naaman, go and put yourself in that water 7 times. Viņš teica Nāmanam, ej un iemērcies tur 7 Because reizes. Naaman is a soldier, is an army commander. He understood. Viņš bija pavēlnieks un viņš, armijas pavēlnieks, He, un under, viņš zināja, he viņš understood there is saprata, no negotiation here. ka tur neko nevarēs sarunāt. So when you are in this army, Ja tu esi šādā you will armijā, finish cooking, tad tu beigsi gatavot, and the commander will say, un pavēlnieks teiks, put the food in the fridge ieliec šo ēdienu We are leduskapī. praying now. Mēs tagad for the lūksim next 2 hours. nākošās And you 2 say, stundas. "Yes, sir." Un tu saki, tieši tā. You would not know what you have just shifted in the realms of the Un spirit. tu garā, tu pat varbūt nesapratīsi, uz ko tu pārslēdzies. I do not have any other secret Man nav nekādu citu noslēpumu, than respecting the commander. kā tikai paklausīt komandierim. When I didn't have enough resources, Ka man bija nepietiekoši resursi. yes, sir. Es teicu, tieši tā. I don't have enough strength. Man nebija pietiekoši spēka. People even criticize and says you should have stopped. Cilvēki man par kritizēja un teica, nu tev vajadzēja I apstāties. said, I want to stop. You actually don't know how much I want to stop. Jūs pat nezināt, jā, es tiešām gribēju But the apstāties. commander says go. Bet pavēlnieks teica, I said, yes, ej, sir. es teicu, tieši tā. So in this season, Šajā sezonā take your Christianity serious. nopietni skaties uz savu kristietību. Treat it as if we are in the army. Uztver to, it kā tu būtu armijā. It doesn't mean you will not have your, romantic relationship with Jesus, Tas nenozīmē, ka tev nav kaut kādas romantiskas attiecības ar Jēzu, but don't live in that only romantic. bet nedzīvo tikai šajā romantiskajā When I love noskaņojumā. you love me, I love you, you love me, then go and do. Es tev mīlu, tu man mīli, bet ej un dari. Jesus says, by this they will know you are my disciple. Jo, ja es teicu, ka tā jūs pazīst, ka jūs esat man He says, mācekļi, let your light shine so lai that people will tava see. gaisma spīd, lai cilvēki to redz. After you finish, I love you, Jesus, you love me, Pēc Jesus. tam, kad tu pateici, Jēzus, tu man mīli, es All tev right. mīlu. What are we doing Labi. now? Un ko mēs tagad darīsim? Because the power, Dēļ spēka. this was my message for today. Šī bija man But I will just share one line. svētruna. One line Šodien from es it. tikai vienu
The power. teikumu pateikšu. I was going to talk about the bronze snake. Es that gribēju was- runāt par šo hanged. vara čūsku, kuru tuksnesī tur pakarināja. And God says they should look on it. Un Dievs teica, ka skatieties uz to. Moses prayed for them, Un Mūzes lūdza par but viņiem. they were not healed. Bet viņi nesaņēma dziedināšanu. But God says, look on it. Bet Dievs teica, skaties uz When to. they looked, Kad viņi paskatījās, they became healed. tad viņi saņēma dziedināšanu. So the human logical mind will say, Cilvēciskais, loģiskais prāts varētu teikt. I thought Moses was anointed. Es domāju, ka Mūzes ir svaidīts. A bronze snake is even more anointed than Moses. Vara čūska ir pat svaidītāk nekā Mūzes. You see? Saprotat? But the healing Bet was dziedināšana not from the prayer. nebija no lūkšanas. It came from the obedience. Tā nāca no But you paklausības. cannot remove the prayer. Bet tu nevari paņemt prom Because it was lūkšanu. in the prayer we You- got the instruction. Jo lūkšanā viņš saņēma šo instrukciju. Now, after the prayer, Tagad pēc when the lūkšanas, instruction comes, kad nāk instrukcija, look skaties on the bronze snake. uz šo varu čūsku. You will die. Tu nomirsi. If you murmur, you die. Ja tu tur burkšķēsi, If you don't look, nomirsi. the poison is already in your Ja body. tu nepaskatīsies, tad inde jau būs tavā ķermenī. Oh, you know, in James chapter 5, it says, you are wasting your time. Jā, ka tur vēstulē teiks, ne, tu Just vienkārši tērē look laiku, on the vienkārši snake. skaties uz čūsku. That is why some things we do here, Tāpēc daudz lietas, ko mēs šeit darām, some things we teach, you ko know, mēs mācām, can look strange to you. var izskatīties dīvainas tev. Of course, we base everything in the Word of God, Protams, mēs visu pamatojam Dievu vārdā, but these are mysteries bet šie ir that if you noslēpumi. turn on your mind, Ja tu ieslēdz savu how do prātu, you explain to me? kā tu man Looking izskaidrosi, on the bronze snake makes me heal. kā es varu saņemt dziedināšanu, skatoties uz varu čūsku? It was later in the New Testament. Vēlāk, jaunajā derībā, God used it to explain Jesus hanging on the cross. Dievs to lietoja kā līdzību, kā Jēzus karājās pie krusta. In this year, Šajā gadā, let God flow lai Dievs plūst, without your logical obstructions. lai tava loģika nekam netraucē. Amen. Can I have someone Amen. on the keyboard? Yeah. So I will leave my message for next week. Šo svētdienu es turpināšu. Can we rise on our Nākošu feet? svētdienu Varam piecelties. And we're just going to just say a word of prayer and then let Minister Raul just speak what the Lord has told him and pray for anyone that needs prayer, and then we will be done for today. Tad mēs lūgsim, un pēc tam kalpotais Rahuls viņš pateiks, kas viņam uz sirds. Is there anyone here Vai šeit ir kāds cilvēks, that has not received Christ into his heart? kurš nav pieņēmis Kristu savā sirdī? Anyone that feels like, I want this life, Kurš saka, es gribu šo I dzīvību, want this grace, I want this es power. gribu šo žēlstību, šo spēku. Before we will take the communion as well. Pirms mēs pieņemsim vakarēdienu. And I want to give my life to Jesus. Un es gribu atdot savu dzīvi Jēzum. I will not call you out, Es tev nesaukšu but šeit this is what I priekšā. will ask of you. Bet ko es tev gribu prasīt? After you pray this prayer with me, Pēc tam, kad tu palūgsi šo lūkšanu ar I mani, will kindly ask you to come es tev gribētu lūgt. without any cue. I want you to come to me Pienāc lūdzu pie manis bez nestāvot rindā. after this service. Pēc I dievkalpojuma. want to pray for you. Es gribu lūgt par tevi. But if you want to give your life to Jesus right now, Ja tu tagad gribi atdot savu dzīvi Jēzum, wherever you are, vienalga, kur tu just atrodies, put your hand on your chest uzliec savu roku uz savām krūtīm, as a form of surrender lai tā ir kā padošanās and zīme. say these words after me. Un atkārto šos vārdus aiz manis. Dear Lord Jesus, Dārgais kungs Jēzu, I come to you as a sinner. es nāku pie tevis kā grēcinieks. I believe with my heart Es ticu savā sirdī, that you died for me. ka tu nomiri par mani. I believe Es ticu, that the Father raised you from the ka dead. Tēvs tev uzcēla no mirušajiem. From today, Sākot no šodienas, I confess with my mouth es apliecinu ar savu muti, that you are my Lord tu esi mans kungs and Savior. un glābējs. I receive your life. Es pieņemu tavu dzīvību, I give you my life. es atdodu savu dzīvi. From today, Sākot no šodienas, I am a child of God. es esmu Dieva bērns. All things have passed away. Viss ir, vecais ir pagājis, All things have become new. viss ir kļuvis jauns. I am a new creature. Es esmu jauna radība. In Jesus' name, Jēzus vārdā. amen. If you pray that prayer, we're just going to pray for you. Un ja jūs lūdzāt šo lūkšanu, tad es palūkšu tagad par Heavenly jums. Father, I thank you Debes Tēvs, pateicos Tev
for these ones that pray this prayer. Par tiem, kas lūdz šo lūgšanu. Holy Spirit, help them, Svētais Gars palīdzi viņiem, guide them vadi viņus in the name of Jesus Christ Jēzus Kristus vārdā, for your glory. tavam godam, In Jesus' name, Jēzus vārdā. amen. 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 Please don't rush home. Don't go yet. Nesteidzieties mājās. We have communion. Mums ir The vakarēdienas. only two things we have left. Tikai only two divas lietas, kas mums ir vēl atlikušas. I will allow Minister Raul to just say whatever the Lord has shown him. Es ļaušu kalpotājiem Rahulam pateikt, And then ko we- kungs viņam pateica. We take the communion Un tad mēs pieņemsim and vakarēdienu. you will have a blastful Un tad 2026. jums būs satriečos 26. gads. Hallelujah. Aleluja. Please come forward if please listen carefully what God is saying through these instructions, and if you are going through that same situation, please come forward. Uzmanīgi klausieties instrukcijas. Ja jums būs tā situācija, ko es pateikšu, tad tikai tad nākat priekšā. God has put something in my heart, Dievs ir ielicis man particular sirdī, situations. runājot par kādām konkrētām situācijām. If you are going through that particular situation, that people only come forward. Tikai tie cilvēki, kur iet cauri šīm konkrētām situācijām, ko es minēšu, tikai tie, lai nāk priekšā. Because God knows what you are going through. Jo Dievs zina, caur ko tu ej cauri. God showed me Dievs man parādīja, there was a house, ka ir māja, and I saw somebody. There was no light in the house, un šajā mājā nebija gaismas. and this person was afraid to go from this room to the next Un room. cilvēkam bija bailes doties no vienas istabas uz otru istabu. Then I hear in my spirit that I'm going to break fear. Un es garā dzirdēju, ka viņš saka, ka es sagraušu šīs bailes. If you are that person, Ja tu esi šis I cilvēks, want the church to pray now es gribu, lai draudze lūdz tagad, that God is having mercy upon us. lai Dievs apžēlojas par mums. And if you are the person that even in your house, Ja tu esi tas cilvēks pat savā you mājā, are afraid to go from this room to the other room. ka tev ir bailes doties no vienas You are, istabas uz you otru are istabu, being tormented by the spirit of fear. ja tev moca šis baiļu gars, You are really afraid. ja tu tiešām baidies, If you are suffering, please come forward. ja tu ciet un mocies no tā, tad lūdzu nāc priekšā. Please take a couple of minutes Lai tas aizņem kāds pāris and minūtes please allow the Holy Spirit to minister to un you. ļauj, lai Svētais Gars kalpo tev. And His merciful hand is ministering to you. Un Dieva žēlstības pilnā roka, lai kalpo I tev. saw somebody that redzēju was kādu. so afraid Kurš ir tik nobijies, because this person šis feels like cilvēks- somebody is standing near to him. jo viņam liekas, ka kāds viņam blakus stāv. And you have this feeling that something is following you, or somebody is just standing near you, or somebody is sleeping beside you. You have this thought, or this fear is just following you everywhere. Jo tev ir šis sajūta, šīs bailes, ka tev kāds blakus atrodas vai guļ tev blakus, šis bailes laik tev seko. I heard the Lord says Es dzirdēju, the kā kungs spirit teica. of fear is being loosened. Ka baiļu gars tiek patriekts. Please come forward. Lūdzu, nāc priekšā. Thank you, Holy Spirit of God. Paldies tev, Dievs, Svētais Gars. The Lord said me, kungs man teica. something really bad happened to somebody. Ka kaut kas ļoti slikts kādam notika, That like really bad incident. It could be tas like an bija- accident. It could be like a death or something. tā bija kaut kas saistīts ar nāvi vai kaut kāda avārija. And after this Negatīvu. particular incident in your life, Un pēc šī notikuma tavā dzīvē you started to have sickness time by time. tev parādījās slimība atkal un atkal. After this particular tragedy or shock in your life, Pēc tā notikuma tavā dzīvē. sickness is defeating you time by time. Please come Slimība forward. atkal tev sakoja atkal un atkal. Tad arī lūdzu nāc priekšā. And I saw God is healing kidneys, Un es redzu, ka Dievs dziedina mieres, urinal infections. kas tur bija kaut Can you please raise your hand urīnu vadu infekcija. Please come Var- forward, Lūdzu, nāc affecting priekšā. kidneys, Ja kādam, urinal infections. bija sakars The Lord said me he is opening urīnu vadu ears. infekcija, He's Dievs opening ears. atver The ausis, ears are being opened. ausis tiek atvērtas. If you have problem with hearing, Ja please tev come ir forward. problēma ar The ausīm, ar ears are dzirdi, being opened. tad šīs kurlās ausis tiek atvērtas. I saw that
someone is there that you are thinking that this how to say, this sadness and brokenness is defeating you every day, Tevi sagrauj šīs skumjas and you are un bēdas. being traveling into depression. Un tu pat ieslīgi depresijā. But you think that it is okay, Bet tev pat liekas, to ka be tas ir depressed. normāli, kad atrasties and šādā the Lord is delivering you nospiestībā. today from Bet that Kungs tevi demonic atbrīvo attack. no šī demoniskā uzbrukuma. The Lord is delivering you from that demonic attack. Kungs atbrīvo tevi no Please šī come forward if demoniskā it's you. uzbrukuma. Nāc priekšā, ja tas ir par tevi runa. And this is when Pastor Samson was saying, Un kad mācītājs Samsons teica, God specially showed me a bridge, Dievs man parādīja tiltu, and then I saw railway tracks, un tad es redzēju sliedes, and then Lord said un that Kungs man that teica, shocking incident which happened against you in that bridge near šis- to the railway tracks, ka šis šokējušais negadījums notika pie tilta vai uz tilta. the Lord is bez sliedēm, closing that day gates. ka Kungs aizver šos vārtus. And I understand that from that particular incident you are being tormented. Un es saprotu, ka tieši no šī negadījuma tu ciet no šīm Please, if mocībām. it's you, please come Ja forward. runa ir par tevi, tad lūdzu nāc priekšā. That incident is related to a bridge, Un šis negadījums ir saistīts ar tiltu. and there is a railway track. Un tur bija arī It's sliedes, near. dzelzceļa sliedes. Who is that person? Can you please raise your hand? Tu vari pacelt roku, kurš ir šis cilvēks, par kuru ir runa. You, yeah? Is anybody else there? Yeah? Please keep praying. Turpiniet lūgt. Thank you, Holy Spirit of God. Paldies Tev, Dievs, Svētais Gars. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. I will ask all our prayer ministers that pray after the service, please join to pray for the people Es gribu tagad aicināt visus lūdzēt, so that we can manage time lai mēs and iekļaujamies the laikā. same power of God is released through every one of them. Un tas pats Dieva spēks, lai tiek atraisīts ar katru vienu no viņiem. Anna, Aurika, Anna, Ausma, Aurika. Natasha. Just feel this place. As the prayer is going on, Tagad, kad lūkšana turpinās, anyone in the hall, you need healing in your body, visi, kas jūs esat zālē, kam vajadzīga dziedināšana, please just jūs put your hands on the place you need uzlieciet healing. uz savas slimās vietas, rokas, In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Malabashia Tarodis. The God that changes story is here. Dievs, kurš izmaina stāstus, viņš ir šeit. This wonderful lady just came to me now. Šī sieviete tikko pienāca pie manis. She says, I came with a problem, and when you prayed, everything changed. Everything Viņš changed. teica, es atnācu ar problēmu, un tu par mani, kad palūdzi, viss izmainījās. That same God is here right now. Tas pats Dievs šeit ir If you have tagad. sickness in your body, Ja tev ir kāda slimība tavā miesā, somebody with a growing lymph node, kāds, kuram ir limfvadi lymph node. ar kaut kādu izaugumu vai Put your hands upon problēmu, that place. uzliec rokas šīs vietas, Somebody with a lump in the breast, kuram ir izaugums krūtī. it will disappear right now. Tas pazudīs tagad. Father, in the name of Jesus Tēvs, Christ, Jēzus Kristus vārdā. Mahaprokyesutalaba. I command healing into everybody's body now in Es the name pavēlu, of lai nāk Jesus. šī dziedināšana katrā miesā tagad. I pray Jēzus for every vārdā. hormone to normalize. Es lūdzu, lai visi hormoni normalizējās. As we had a testimony about the changes in the blood today, the blood work today, I'm saying that same miracle again. Tāpat kā mums bija liecība par šīm, kad asinsaini tika izmainīta, es lūdzu par šo pašu brīnumu tagad In the šodien. name of Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. Somebody with heart problem be healed in the name of Kāds, kuram bija Jesus. problēmas ar sirdi, lai saņem dziedināšanu Somebody tagad. with issues with your digestion be healed in the name Kam of bija problēmas Jesus. ar barošanas sistēmu, saņem dziedināšanu Jēzus vārdā. Somebody with osteoarthritis be healed in the name of Jesus Osteoartrīts, Christ. kam bija problēmas ar to, saņem dziedināšanu šajā jomā. Malakosila brandala dosiatala garanda siatalabaya. Rambo shatariatolobo siantalaba. In the name of Jesus, receive your healing. Jēzus vārdā saņem savu Receive your healing. dziedināšanu.
Saņem savu dziedināšanu. Receive it by faith wherever you are. Receive Saņem it to by faith. ticībā vienalga, kur tu It is atrodies. happening right Tas now tagad everywhere. notiek. Healing angels are Visur. everywhere now. Dziedināšanas eņģeļi ir šeit tagad. Everywhere, everywhere. Visur. Begin to check what you could not do before. Pārbaudi, kur tev sāpēja vai ko tu nevarēji iepriekš darīt. I command Vai kas ir izmainījies. partial blindness be gone in the name of Jesus. Partial blindness. Daļai redzes trūkums, redzes zaudējums, pārbaudi, kā tev ir redzes. Healed. Tas ir dziedināts tagad. Healed. Tas ir dziedināts tagad. I'm praying for somebody in financial debt. Come out from it now. Es lūdzu par cilvēku, kurš ir parādos, izej no tiem tagad. I pray for divine provision Es lūdzu par dievišķu in the nodrošinājumu. name of Jesus. Jēzus vārdā. Barando vorisa hakabalaga, varian tolobos. The spirit of wisdom is rested upon you in the name Gudrības of gars ir Jesus. pār tevi. Jēzus vārdā. Malatorian tolobos shilabra. Somebody with gynecological problem, you are healed in the name of Jesus. Kāds, Thank kuram you, ir Father. onkoloģijas problēmas, saņem dziedināšanu Thank you, Jēzus vārdā. Jesus. Paldies tev, Jēzu. I'm praying for somebody with a spirit of doubt. Es lūdzu par cilvēkam ir šaubu gars. It's not doubting God, Tu nešaubies par Dievu, but doubting the things you are supposed to do. bet šaubies par tām lietām, kuras tev vajadzētu darīt. God has called you to do some things you are doubting. Dievs tev ir aicinājis darīt I kaut command kādas the spirit lietas, of par kurām doubt tu to šaubies. go in Lai Jesus' mighty aiziet name. šis šaubu gars Jēzus vārdā. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzu. Thank you, Father. Paldies tev, Tēvs. Thank you, Jesus. Paldies tev, Jēzu.